чыгарам деди да. Эми кезекти Өскөн мырзага барат экенбиз. Кандай чыгармаңызды жооп кылайын деп атасыз? Сен билген жоксуң, сен сезген жоксуң, кандай немесиң деди. Уктуңузбу? Кандай жакшы сезимим бар экени, кандай жакшы деп ырдады эле. Андан кийин жүрөк сырын ачты эле. Көңүл бурба кандайсыз? Келиңиздер эми. Мен анда азыр дагы бизде ошо угарман, күйөрмандар суранып кетишти. Туганбай Абдиевдин сөзүнө жазылган Сыймык Бейшекеевдин оонуна таандык кызганыч деген чыгарманы аткарып берейин. Бали азаматсыз келиңиз. Gölün bolup geçine, gözümdün batsan içine, Kırgızbey alıp jürmökmün, göңüdü bozuk kişiге. Karanın bolup geçine, karektin batsan içine, karatpay dedim özündü, karaşı bozuk kişiге. Ya böyle. Karasan başka kişiге, kan tolu tüşüt içime, erikse jürök bulkunup, bolon albayım güçünü. Canaşa kalsan geçine, caldırap karayım yüzümü, baleket kılbasan eken, başkanın girip düşünü. Biletip oydu sanamdı, birliktey güyüp canamdı, elestep jürüp özündü, esçindi bolup kalambı. Kıysı pırgıldın sanamdı, Kırgızdan sendey tamambı, sırtından jürüp kızganıp, sır kolu bolup kalambı. Gölün bolup geçine, gözümdün batsan içinde, Kırgızbey alıp jürmökmün, göңüdü bozuk kişiге. Niye? Aytkanda kıyıp ayla jok, aşıktık otu kayda jok. Meni süyeger işensem, men süygön menen fayda jok. Meni süyeger işensem, men süygön menen fayda jok. Aşıktık otu kayda jok, men süygön menen fayda jok. Bara keldi.